Video Charlie song hamran rupi pen ladak hamran press club asai hemlong nang kumri pen karang ke klambang pu according to hana frangsi akero pila lapan kadong pe kadong pini ni tum kar video Charlie song hamran rupi pen labang so hamran press club asai hemlong ke bang pen lam the kanei po bang kala puson lo Amsalam LP School hamran tan komiti ward number 1 ke parlo Amsalam LP School along kedam tang headmistress sabang ke voluntary retirement home that pusi ini tum block office long pen birta long dam lo lapan hala bang so voluntary retirement and that pen api kedam tang pai jek lo matela agos siklo jon pen patumi anabang ke school hem hap check pusi hala dat rong arat lapan SMC president abang ngitum pan nang pachini lo la so putang ngitum aho ka birta kilong nai ko pan ngitum kedam tang Friday ni bang ngitum adimak long humri dam lo aho lo ngitum ka humri dam ani sami school hem bang ke hap check lapan so prang tarik pho abang ke teachers day lo hala so teachers day ni stame hap check lo lapan independent day ahur bang tame hap check lo pusi hadag rong arat tum penang pachini la sila so putang ngitum kar bilo charli song pen bang ke hadak dam chot bang ke chok che pusi puthoni tum ladak chinthong block sai hemlong same dam lo ladak ni tum MIS la pene content phan si chetong dam lo alang ni tum phan la bang so puthak arjulo alang ni tum nang ke thandun bang la pulo alang li bang ke VRS mate voluntary retirement home dat lo pusi nang thandun la so pen lalang ni tum retirement alang li retirement home dat pen athi blog asor bang ke admin ka prega teacher ki PG phan replace token lo la pen dipu pathayan lo pusi alang itu nang thanun same replace lo pusame dipu pena bang prof nai mate order paklang ni la so pena PC ticara tumbang ke hadak dam thegi pulo asila solo ni tum kanai dum thunang ko bang la pulo non digital India la pen 5G akai hudan jong sila puson achiklo itum school kang hap nang hutsi la puson ang deng kachitong nang doko la bang ke ningduk pigalam lo tum kar video charle song pen ning duk piglo lapen mangke kipuang tung bang la pulo jitu administrative long ke claim nang yetu education department kanglen pusil tum mang pudami alam tum sai ki claim kanglen a joine si ladak achiklo school ning habnang koklo alang tum kanglen a joine si usomar bangke rong ro jui nang koklo la chiklo yon abat opinion ke tarik na kep nang pleng la si la pusona bangke ke bang jilang apor bangke education along bangke chetong jok lot nai pu bang sini tu bangke ninje gang tung ba chuniri gang tung ba pachini gang tung kar bilang Thomas Council Education Department apa arni bangke pini damote puthot chirui bang thuthelo la solong bangke osomar kachali nangji pini kachali nangji pot bangke la soarni bangke apor bangke dam tanglo koan mahala subject la tum ka require nang ka kabar nangji bangke un elo pudam nang non la sochik lo kijud malom half yearly exam doko non tiara CBSE course pe system si banjoi matsi sabsolar chalo masi half yearly exam tame non pi pola sochik lo angbo pulo non half yearly exam ke chengye por sa chiklo school bang kang hap thunang pulo te kwan si tumo so mar bang paprang dunjima quality education kwa bang kwan si bang unjima hala bang ke hello pick pusin tum bang chechar na la si la kapre ka department dan pangbar lo te konane agriculture department lang komane cukumar lang bedat komane sericulture department lang komane administrator komane demonstrator bang bedat la bang kan hok doji istama kwan kan hok pigje bang ave dik tum ka charna mangke setame education lang bang yang si komane single teacher adum si inut ciklo jon dam de pote hala so somar kwan la na hogi hala bangke karbing langarat lapan ke heading rim da chini lo lasi tuning ri lo karbing Thomas Council em Richard tok dia ke hayaphan Amsalam LP school long bangke un anake prapen teacher nang toy serak ji ba order ki piserak pen hadak akimi kai poni teacher prap jim ben kapeyon da infancy ni